पुलिसना थुगाइबदगी मियामगी मिफम पांगथोकपा ngamkhidre thawong adubu yaningdaba phongdoktuna JCILPS na ngasi ahing nongyaidagi hayeng ahing nongyai phawba public curfew lauthokre Ratan gi mathakta wanted lauthokpa maram chade haina High Court of Manipur da Ratan masamangna thangatkhiba writ petition adu khanaba maram chai haina Justice and Koteshwar amadi case Nobina Rai pikre Amadi Imphal area da athuba matamda has house ama saragani haina Chief Minister Okram Ibobina haikre Khurumjari mideng tabirba sing butaram nokchari pau sandokna pizari Ratanbu wanted lauthokkhibagi mayokta semkhiba singjomaigi JAC na sinduna ngasi singjomai thongkhongda civil society luchingba singyauna miyamgi mifama ma pangthokani haina thorang tawba horakpada police na mifam pangthokphamda sem sariba mafam sing thugaiduna mifam pangthokhankhidre mafam aduda chara heliba mahiroi sing amadi makhoigi khongjang sogatuna leiba mahiroi singa police ka muknakre nupi police yauna miyamgi irang adu lakshinnabu honaki police ki thawong adubu mahiroi amana pendaba phongdokli अखोई दी इरांग तौजे हाइरगा तौगिबसु नते सुमचमना इचमचमबा पब्लिक की मीटिंग मसा अमा खतंग तौजे हाइबनी सिदा मोइना सुमाइना सिदोक खोदोक तौबिबसिदि नुंगाइजदे अदुगी मथक्ता असिदा लंगदरिबा असोना लंगदरिबा मयामसि मोइना छिंबिगद्रा मोइना तौबिगद्रा हाइबनिदा अखोइना हाइबदि इराइबा कनजे मीगी मराइबाक्ति मथवाइ थवाक्ता हाप्तुना मराइबा कनबो खोनै अखोइगी दि कदाइ आंगा आंगा सेतना जानाजे हाइबगा सब मानगरे स्टूडेंट अमादा मोइने यूनिफॉर्म सेलाइन मखोतो खुलाइ फाइ हाइदुना स्टूडेंट तौरिबसे असि नियम नते रूल सुराउदे मोइना तमखो लाइसु यावरम हाइन हाइजनिंगे अदुगा छात्रदा मीगी मंगा पाइदुना खुत्ता कनो तौदना तौबसिदि तौहनिंगदे मसागुम्बा ngathani मोइगी मसा मसुरा थोकतादि मोइ सुमाइ तुमिना लेबा nganggadra Amaromda police na miyamgi mifam pangthok hankhidaba thawongbu yaningdaba phongdoktuna JCILPS na ngasi ahing nongyaidagi hayeng ahing nongyai phawba public curfew lauthokre hiramasiga mari lainana ngasi segarata leiba committee gi office ta paumi singa unaba amada convener BK Moirangchana phongdokhibada Manipur da ILP natraga masiga manaba law ama semduna chana hannaba changsilliba khongjangi manung chana ngasi singjamai thongkhongda ratangi matangda semkhiba JAC amadi JCILPS na miyamgi mifam ama pangthoknaba hotnabada Manipur police na thugaiduna pangthokhankhidaba thawong yaningde ngasigi mifam adu maru oina president na withhold tawduna leiriba bill amadi anauba bill ama semnabagi matangda government na thamoi sengna miyamda khanghandaba amadi mahiroi singna chara heliba singi matangda khananaba sinbani mifam adu ingna chikna disigi permit yauna pangthoknaba hotnabani mifam haugadaba matam kharada ngairaba matamda disina pirakpa anoba order ama piraktuna mifam pangthokpa yahandaba haibasi angakpa phawi madugi khudong saba lauduna Manipur police na mifam pangthokpham thugaiba amadi chara heliba mahiroi singi phirol sing turelda langthaba yauna chathakhiba thawong adu government asina miyamgi mayokta leibani maramaduna ngasi ahing nongyaidagi hayeng ahing nongyai phawba JCILPS na public curfew lauthokpani haiki aikoi ngasi JCILPS na hanu mangdagi ekoi bangumba general strike kumba leiriba mayam sing ngasi ekoi yamna kanna ekoi tawningdabani masi ekoi masi matam khara ekoi tawgiroi haina su leibani adubu sigumba ngasi Manipur government na lawliba makoi khongthang ngasi JCILPS na iramdam Manipur se leiminariba adugumba ekoi yelomi oijaba mayam sing ngasi kanjanabagi damakta phamgadaba sigumba meeting aduga hauriba JCILPS na hauriba इहवसिचु JCILPS खक्ते नतबा मनपुर मियाम पुंबगा नतरा चटमिनरिबा सिगुम्बा मनपुर मियाम गी ओइबा खोंजंग सिगुम्बा मयाम सिंग सिगी मायोक्ता सिंगनबो ओइना JCILPS बु सिंगनबो ओइना मनपुर मियाम बु सिंगनबो ओइना हाइरो मीटिंग नछि तहोन्दना थुगायर कांदुदा एकोइ पोचै मयाम सिंग अदु कोइ इम्फाल तुरेंदा थादगिबा अमदि लंगदगिबा मयाम सिंग असिना मरम ओरकांदुदा एकोइ ngasi मदुगी मायोक्ता एकोइना एकोइ यामना एकोइ lepa amoina ekoi ngasi ahing nongyai dagina hayengi ahing nongyai phawba pung kumari chupna ekoina public curfew lokthole hairiba public curfew asida Manipur gi myam pumbana ekoi mapung phan binabachu JCILPS ki makai dagi appeal tawri Hana JCILPS ki convener oiramba Khomdram Ratan gi mathakta wanted lauthokpa maram chade haina High Court of Manipur da Ratan masamangna thangatkhiba writ petition adu khanaba maram chai haina Justice and Koteshwar amadi KH Nobina Rai pikre Ratan gi counsel oiba senior advocate Khaidem Manina phongdorakpada
कोर्टना नाकल अनिमकी वा तारबा मतुंगदा ngasi rai asi lauthokibani रतन की मथक्ता वन टेक लौथोकपा लौथोक्तबगी चप चाबा वायल चथनबा मतमदी लेप्ट्री हायरदुना वफम क्या फोंदोरखी जुलाई 16 केस असी मेंटेनेबल ओइब्रा ओइदब्रा हाइबगी असी खनेदना लाखी अदुना माइकई अनिमगना पेटिशनर की माइकई अदुगा रेस्पोंडेंट की माइकई अनिमगना कुपना खनरबगी तुंगदा मसी हाई कोर्ट असना राय पीरे मदुदी रतनना मागी मथक्ता वांटे टेक लौथोखिबा असे मसी मरम चादे हाइना माना थारिबा केस असे खनबा याय मेंटेनेबल ओय हाइदना ngasi हाई कोर्ट ना राय पीगरे अथोबा मतमदा इम्फाल एरिया मनुंगदा हज हाउस अमा सारगनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना ngasi गुवाहाटी हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स मनुंगदा नुमित हुमनि चुपना पांगथोकदबा हज सकदबा सिंगी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम हौदोपगी थौरमदा हाइख्रे महांगना मखाताना हाइखिबदा इसा इसा न थाजन चलीबा धर्म असि चौखटनबा होनबगा लोइनना शांति ओइना इंगना चिकना लेननबा होनबदसु मतेंग ओहेनगदबनी सोथना लेबा काउंलुप सिंगबो चिंखटपीबा हाइबसिना आइखोइ मसेलगी मरक्ता नुंसी चानना लेमिनबगी महुत्ता लेमिनबगी अमत्ता ngairaba lambi ni haiki sinda leiba sinausin tampakta leiba sinausin mayam punamak singse akhoi namna sana sinana amaga gyan taminaba gyan tajat tadi haijabai wana sege understanding leina akhoi marakta amaga thajana bese enna henkal aga koi yamin si sanana leminana ba kona si leiba isu state se leiba mayam punamak singse wari sanaraga aminaraga kadai dano masi difficulties leiba si kadai dano ngamge ngamoi to khoi ni khamge noina noi akhoi what hadan ka ramni haibase masi noi gi na thongni haibase masi akhoi gi tawam thokpa akhoi gi government gi tawam thokpa dudagi akhoi leithoktana sienbadi yaroi akhoi escape tawdi yaroi ngasi gi thoram aduda parliamentary secretary amin shah haz committee gi member fazur rahim yauna mari leinaba singna saruk yakhi Manipur State Health Committee की member su ओरिबा Agriculture Minister Abdul Nasir na pangthokadoriba training program asina haz sakadaba singda yamna chauna kanaba pigani haiki amdi haz gi mafam duda kitang soikibada haz soi roi doribani aduna Allah na laina hazali wichin na punama hazbu mapung phana amasung hazbu Allah na kabul tobiba adugi manungda loina mak chanhan bisunu amasung hazsu laihin bisunu JCILPS की मियोई सिंगना इम्फाल दिमापुर लंबी दा चंगलकपा गाड़ी सिंग अवांग सेकमाई नौथौबन मपादा चेक तौबदा ngasisu saktak che yaudaba nan manipuri nifunipan fagatki fagalaba miyoई सिंग सेकमाई पुलिस स्टेशन दा खुसिनकी मियोई सिंग asi Assam West Bengal amadi Bihar na chingbadagi lakpa nupa nupi singni JCILPS की को कन्वेनर सुमरेंद्र ना फोंदोखिबदा हंदक चथरकपा ड्राइव असिदा saktak che yaudaba punna mitop chatruk ka nifunipan fagatuna पुलिस दा खुसिनखरे इम्फाल जिरी लंबी सुंगरांग ड्राइव चथबदा सक्ताक चे याउदबा मियोई कुनहुमदोई फागतुना पासोई पुलिस स्टेशन दा खुसिनखी हाइकी रिबाम दगी चांगपा कोई केथेन मानबी दा ngarang दगी कोई मिटोप चांगपा कोई चेक तोबा होजगरे ngarang पुंग 6 तगी ना पुंग 3 फोदा मुंदांगी सिगी पुंग अमै मनुंगसिदा मियोई कुलुमदोई सक्ताक चे याउदबा मसागी चे चांग दी याउदबा मियोई कुलुमदोई चांगतना कोई फागतना कोई पासोई पुलिस स्टेशन दा कोई सिनगरे सुमाना मिटोप चंगे हैबिसे मणिपुर दा लेबे मियामना थाजदबा मयाम लेबा अदगी मणिपुर गवर्नमेंट की मरुबा थौपुबा कोई साइते जो कोई थाजदबा तौबसिंग लेबगी लोंदा ओंकान कोई मरमक्ति यावई सिम मयाम लेबसिंग सी नोमतंगदी कोई सेंगमाइदा और कैथेमामिदा लाकपिरगा अखोई पुना मिटोप से क्याम नोंग चंगे से पुना यिंगमिनजे हैबिसे मै लेनबा अमदी गवर्नमेंट की मै लेनबसिंग कोई हाइजरिया हम थमजरी अमरोमदा को कन्वेनर अर्जुन तेलहैबना फोंदोखिबदा बस थौरिबा ड्राइवर अमदी मपु सिंगना यारिबा मखै मपानदगी मिटोप पुसिनबिरकनु मिटोप सिंग पुसिलकपना लमदमसिगी पुंसी महिंगदा अचौब सिंगनबा अमा पिरकपा हौरे हाइखी मसिदा मियाम दसु अखोय मसेल मरकतसु मखोय पुसिनबिरैबा सिंगा मियाम मरकता अखोय मसेल मरकता नुंगाइनदबा अमदी खुथोंनकबा याबगी फिबमसु लाओइदबा
लेते है बसे कोई थाजब लई अदना मरम मोरकन पुसन में गाड़ी सिंह मरोइन गाड़ी ओनर्स न कोई अपील तौजनिंग मदि सिगुम्बा गाड़ी सिंह असिदा पुसन बिरक्त न बगी दौदा कोई अपील तौजनी बा असिदा करिगुम सोइदन नत्रगा थवइन पुसन एहन लौर कांदा कोइना सक माई खंगदब कना गुमना गाड़ी सिंह ताइनरतना मैपा महौ लाबु थोएन लौरसि जसी आईएलपी ना कोई दायित्व लौबु ngमोय मदो थोकदनबगी दमु सेक्शन बियु अबदि मिया न मसिगु वखन खनमिन से कोन थमजरी ILP की इहौ लाकनी हाइदुना मणिपुर लेंगाकना नुमित निनी सुती थादोखिबा अरानबा खोंथांगनी हाइना KSA ना यानिंगदबा फोंदोगली स्कूल थोंग लोनिंग लगा लोनबा लोनिंगद्रगा तोकपा निंगक पंगतौ तौसिनबना महिरोई सिंगना चावना चैथिंग पीरे असिगुम्बा खोंथांग सिंग KSA अमदी महिरोई खुनाइना यानिंगदबा नत्ते गवर्नमेंट ना लाउथोखिबा स्कूल थिंगबगी खोंथांग खुदकता हंदोकदबनी महिरोई सिंगना महौसागुम स्कूल चटपियु हाइरी मणिपुर सरकार ने येलहौमी कन्नबा मियामना याबा बिल अमा पुथोकनबा यामना कन्न होनरी हाइना सोशल वेलफेयर मिनिस्टर AK मीराबाई नंगसी सगोलबन तेरा तोंग्रम लेकाइदा कम्युनिटी हॉल संगाबगी थौरमदा फोंदोखरे ngasi थौरम अदुदा खांगबु केंद्र की MLA O लंधोनी पातसोई केंद्र की ग्राम पंचायत के मेंबर सिंह प्रधान अमदी अतई मेंबर सिंह सुसरुक याखी महांगना मखाताना हाइखिबदा सरकार असिना बिल पुथोकनबा कन्न होनरीबा असि मियामना सुखंगबियु हाइखी मयांग तानदुना अचुबा मतमदा असेंबली सेशन दा बिल अछि पुथोकनबगीदमक्ता यामना कन्न होनरी हाइबसे प्रजा मियामदा सेंगदोकजगे मियामना लांगतकनरिबा मियामना अइकोई मयाम तानदे नदग तानै हाइबना सिकबा मयाम सिंगदो सोइदनमकी सरकार असिना खुदक्ता अइकोई हाइदोकबा यादबना मरम ओइरे हारगा तौदबा यादबा होनदबा सेंगदोकदबा यादबा सेमदबा यादबा कया सिंगदो औजिक यामना कन्ना सरकार असिना अकन खोंजंग लोइनना होनरी हाइबसे आई मियामदा थमजगे मिनिस्टर मीराबाईना टेक्निकल गिलमदा अवांग बथाकी मही तमनबगी दमक लमदम असिगे नहारोल सिंह मपालमदा चटनरिबा असि हंथहन्नबा अमसुंग मपालमदा चटपा ngमदबा महिरुई सिंगी येंगलगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी थमनबा फिरेप लौबनी अथुबा मतमदा सेशन हौनबा थौरांग लेरे अमरोमदा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा फंगफम थोकपा चेंग की चाकथुंग मियामदा फंगन्नबा होनगनी मरकता चेंग हाइहतपा यावरबदी तुमिन येंगदुना लेरोय हाइखी थौरम मदुदा सरुक याखिबा MLA O लंधोनी ना हाइखिबदा नुपी सिंगना ngasi gi मणिपुर की ओइरिबा फिबम मसिदा अचौबा थौदांग लौहनिंगी हाइखी थौरम मदुदा सरुक याखिबा अहल ओइरबा मियोइ सिंगदा मिनिस्टर मीराबाई अमदी MLA लंधोनी ना अचंब खुदोल पोट पीदुना इकाई खुनबा उठखी ngam khudon pot जापान प्रोजेक्ट की मखादा पाइखटपा मणिपुर सेरिकल्चर प्रोजेक्ट फेज 1 दा साखिबा युम सिंगी चादा कुन मफम खंगदना मांगख्रे हाइना सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर बी जॉन लंगटिंग खुमाना फोंदोखरे DIPR na sinduna satharakpa sarkar gi makok thongba official singa paumi singa unabagi ngasi pangthokhiba thoram aduda department asigi deputy director CH Harendra Kumar assistant director S Birendra na chingba mioi sing su saruk yakhi B John Langtin Khumana makhata na phongdokhibada project asigi makhada kabrang chaktil yokpham yum lising mari chani humphudra rom sakhi yum singa asigi chada kunlomdi फक्तोक लगा योंथोखिबा अमदी अतोपा हिरम द सिजनखिबना डिपार्टमेंट करिसु तोबंगमदना लेरी युमु सिंगी मथक्ता आइन की ओइबा चेराक पीनना पुलिसता वाकतखिबा लेरे हौजिक फाउबा कना अमता चेराक पीबा लेत्रे स्पेशल प्लान असिस्टेंट अमदी NEC टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम की मखादा मणिपुर सेरिकल्चर प्रोजेक्ट फेज 2 पाइखटपा हौरे हाइखी or to implement over a period of year 2016, 17 to 2018 and 19. E-monitoring system through CPS. This is developed by NIC. It is under vetting. So after the vetting is completed, it will be made under public domain. Angang singda port ama sidok halaga amuk pangkhat hanbana chingba science ki thabak thoram utpa innovation hub ama सागतपा हौरे हाइना साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर उत्तम चांद लाइश्रम नंगसी DIPR दा पाउमिशिंग उनबद फोंदोखरे DIPR ना सिनब थौरम अदुदा डिपार्टमेंट असगी सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर होमिला होंग्रे ई इबोचा अमदी साइंटिफिक ऑफिसर RK सोमोरजी सुसरुक याखी
Utam Chana Makhatana Fongdokibada National Innovation Council na National Council of Science Museum ki Kuthangda Lamdamase the Thamgadori Bahab Ase Lupa Crore Anirom Changna Manipur Science Center Complex da Hangdokani Masigidama Complex Asida Sit Yankai Legada Digital Planetarium Saba Loshilakle Ukrulamadi Churachanpur Dasu Science Center Amamam Thamlagani Thobalgi Oina Lam Leire DPR Thana Nama Taurang Loi Haiki Blind School Mahiroi Singidamak Audio Lighting Puthokna Taurang Tauri Haiki Kanamka se Malatuba no innovation project of Hargadi innovation to the Matang Panda material workshop supply Watan Henter Atumama like innovation have a spirit encouraged Center for Entrepreneurship and Skill Development Manipur University na Sindunangasi University Asigi Centenary Hall da numit nini ki National Seminar Haudokre Education da based tawduna Entrepreneurship and Skill gi matang da pangthokpa Seminar Haudopagi thoramda Industries Minister Govindas Konthauzam MU gi VC Professor H Nandakumar Sharma amadi Dean of Social Science Professor M Lokendra na chingba miyoi sing saruk yakhi Minister Govindas Konthauzam na fongdokibada education da based tawba skill amadi entrepreneurship killam da chawkhatlabadi lamdam asida thabak phangdabagi awaba leiroi loinana semitlon da sothariba asisu awonba puraktuna chawkhatkani haiki. And the 9th district has already been given livelihood business incubation center and they have started working and hopefully more than 5 lakhs unemployed youths can be absorbed in the coming next 2 years. I believe that the Center of Entrepreneurship and Skill Development, Manipur University has played an important role in providing motivational and other managerial training needs and skill development activities for new enterprise creation in the state. Lamdamasida state actor amadi non-state actor singna miyoi hak khongoi naba thingnana ba honabada miyamgi achoba thodang lei haina MLAN Birena Fongdokre Mushuna Sinduna Manipur University ki court hall da pangthokhiba Human Dignity and Human Rights Violation in Manipur haiba hiramda khana nainabagi thoramda mahangna wafam asi fongdokhibani thoramaduda MU gi Anthropology Department ki Professor W Nabakumar amadi Professor MC Arun Susaruk yakhi MLA Birena Makhatana Fongdokibada Lamdam asida ngasi miyoibagi hak manghanbagi wathok leptana thokli masi thingnaba afaba sarkar ama laihanbagi tangai fadaba lei haiki Baki mayamgi da khanba manung mapan phachana ubu ngamba miyoi sing do masing kitang yamna leiragadi koi ngasai gi ekoi prajana wariba thengnariba koi human right violation gi natrakna ekoi gi dignity maintain thambi dabagi usitpi dabagi pen biba tawri mayam se soidra control do ngamne se gi thajabri bokam mai koi himalaya bai koi gi leifam state da kari do ekoi non daraga legoino it depend on us right person piune mga khaigat bai abri yang sine Madugi kanan bigi da badudi na khoi sida leiriba praja sing na bigi da Professor W Nabakumar na fongdokhibada miyam na assembly da magun leiba miut sing thagatlaba matamda lamdamasida miyoibagi hak manghanbagi wathok hanthanba ngamgani loinana chawkhat lamjel da su khumang chawsinba ngamgani haiki akoi gi punsiro si democracy gi kuyo mamagi manangda hinglibani hairaga punsi gi uncertainties Manipurana khwaidagi hena wangna tholakabani punsigi uncertainties Manipurana khwaidagi wanghe wafasina ADC Chandel Senapati amadi Ukrulgi nauna khallaba member taruk ngasi sangakpham da leiba ADC bawan da wasak lokre thoramadu da Deputy Speaker Precious Simare Parliamentary Secretary Victor Kaishing Chaltolian Amo amadi Hana Minister Oiramba Didi Thaisina maru oiba muising oina saruk yakhi Senapati DC Jacinta Lazarus Ukrul gi DC Rishikesh amasung Chandel gi DC Robert na nauna member oiraklaba sing wasak lokhi Imphal Railway Station sagatnabagi damag Union Minister na urep uyung tamkadoriba mafam asi yurembam haigadabani nungtigi fongba pauche kharada malom amasung Bamdiarda Railway Station sagatnabagi damag urep uyung tamlagani haina yaurakliba asi yurembamgi miyamna yaningde Station oigadoriba mafam adugi apun matangai fadaba lam chamagi manungda marifudra yurembamgi lamni haina yurembam apunba club ki cherol amana hairi
पाउगी मरक थना तेनबा ब्रेम तंग लौजरी Oza Pain Relief Ointment Khwang naba kok chikpa tang chikpa thu naba singbuda sinaba yarba lipsam thukna puthok saba Oza Sangai ngari products na puthok chaba makhal khudingi packaging tawraba ngari sing ahongbu mamalda phangbigani ngari sing asi laboratory da thaduna nutritional information yawbud natana medical directorate ki food safety and standard authority of India gi ayaba piraba anamba ngari sing ni sangai ngari asi multi-seller ni karigumba makhal amatagi manam amata namloi free cardiac ambulance service Sky Hospital की free cardiac ambulance service हौजरे अदोमना करिगुम्बा थबाक नाबा सोरहन बोवाबा अमसुंग वानथरपना चिंबलायोंग सिंग असी लैरगदी हार्ट अटैक ओइबा याय थिंथदना कॉल तोबिरो अखोइगे ambulance service number डी 8415938207 अमुक सोहना 8415938207 terms and conditions apply अमुकान तराम नोकचरी कैसामथोंग केंद्रगी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा कार्ड फंगहंदुना मियामदा फंगफम थोकपा चेंग फंगहनबियु हाइना क्वा कैथेल अखाम लेकाई मोइरांग लेकाई मसुंग लाइस्रम लेकाई की मैरा पाइबिसिंगना क्वा कैथेल लेरक अंगमबिदा वकत खोंजंग चंगसिनख्रे कार्ड फंगहनबियु हाइना केंद्रगी एमएलए दा हाइरुबदा सेमली असोइबा यावबना चुमथोकना होनरी हाइरकली जुलाई की तांग 19 दा कैसामथोंग की चेंग येंथोखरे ताबदगी एजेंडा हंगलुबदा चेंग फंगदे हाइरई मियामना पामलिबा असि एक असिगी मखादा फंगफम थोकपा चेंग मियामदा फंगहनबियु हाइखी जुलाई की डेट 22 दा कैसामथोंग केंद्र की चेंग एजेंसी की खुथांगदा येंथोखरे हाइना लौरेंबम नेलकमन हाइरे अदुब अखोइना एजेंसी की मफमदा चटलगो हंगजरुबा मतमदा चेंग से अमत अखोइदि फंगदे हाइरे मसिगी मतंगदा अखोइना एमएलए ओइरबा इबोम चादा ससरुबा मतमदा महाना निंथि नुंगाइने रेस्पोंड तोबिरक्ते अखोइबु याम थिना ngangbire अदुगी मतंगदा थिगत पियु अखोइगी चाथुंगजे मांगहन बिगनु हाइबा खक्तनि अखोइना ngasi पामिबा पांडमसे अमरोमदा कैसामथोंग केंद्रगी जनवरी दगिना मार्च फाउबगी चेंग येंथोक्तना मतखिबगी मवंगदा मीडियादा बीजेपी की स्पोक्सपर्सन नि हाइबा मियोय अमना फोंदोखिबा से लाइबक थिबनी हाइना एमएलए एल इबोमचाना महाकी मयुमदा पांगथोकपा पाउमीसिंग उनबदा फोंदोखरे हौजिक फाउबगी ओइनदी एमएलए अमसुंग डिपार्टमेंटदा जनवरी अमसुंग फेब्रुवारी की चेंग फंगदे हाइबा फॉर्मल कंप्लेन अमता लाक्ट्री नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की कार्ड फंगदबगी मतंगदा केंद्र लेवल कमिटी अमना थिजिलबा मतुंगदा एप्लीकेशन फॉर्म लिसिंग तरुक हुमफुद्रा थाख्रबनी सप्लीमेंटरी ओइना लिसिंग अमगा चौंगा सु थाख्रे एनआईसी की इंटरनेट यादे हाइदुना बेनिफिशियरी लिसिंग अहुम चौंगा की मिंग हाबलक्ट्री एक असि इंप्लीमेंट तौद्रगा एमएलए दा चैगदब नते मसिगी महुत्ता हौखिबा अप्रैल की तांग 13 दा मीडिया दा यावखिबा लुपा करोड़ चामरोम मीडिया मियाम दगी खोंगटपदा चेनबा मियोय सिंग चेनख्रे हाइबा दुगी मतंग दा स्पोक्स पर्सन ना हाना सेंगदोरकपना पार्टी की इज्जत कनगनी हाइखी अकन मोंगदा अखोई करीबा अराउंड 15 अगस्त मनुंगदा चेंग नत्रगा अखोई कार्ड चेंग नत्र कार्ड चेंग पीद्रगदी 15 अगस्त लाइबसे सी मतुंगदा अखोई अकन इज्जतन हौरगनी अदु लाइबक थीबदी माय बतक अचोबे एलिगेशन लई मद अखोई नोंग तो पंजदबनी अदु अखोई तक्ता पालबनी ना आइसु पंदे यादे हाइना अप्रैल की 11 अप्रैल 2016 दा हुए लबाउद फोगिबा लुपा करोड़ चामरुंगी मियाम से खोंगलगा चेनबसिंग लोखरे हाइबसिदा हौजि हाइरिबा नुपासी ए ममुंगबो पंजदिंगदे कोई स्पोक पर्सन सिंग ममुंग यावरी सेकमाई केंद्रदा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा एएवाई अमदी हाउस होल्ड प्रायोरिटी हाइबा लेतना येनिंगबा मवंगदा चेंग येली हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की शेड्यूल कास्ट मोर्चा की प्रेसिडेंट के ओकेना फोंदोखरे ngasi sekmaida leiba oken gi yumda pangthopa pamuisinga unaba amada saruk yakiba BJP gi mioi singna phungdokibada kendra sigi MLA na ek asi phagi tahalle card yenbagi thabak su nikthina pangthokte asengba card su pidaba yauri haiki oken makha taraduna yeliba cheng asi kari thagi no haiba su khangde yum amada kg 12 13 pibasu yawi phangpham thokpa cheng amadi card pidaba si laibak thibani masigi matangda miyamga loinana khongjang jangsingani haiki India government live in rate na rupani khaktane aduna sumba rate chi MLA na khangchen usina tana leiba haiba siamna sangmai kendra yam laibak thibani aduna ma samakna mayam da sengdoktana sumba iho mayam gi iho pendaba leiriba singsi masa masagi asengba phongbam dokudu phanganingi National Food Security Act की मतंग दा मियाम की awareness थौरम अमा तमेंगलोंग इंडोर स्टेडियम दा पांगथोखरे
Women Joint Action Committee amasung Women Society of Tamenglong Ward number 1 to 10 na sinduna pangthokiba thorum aduda Tamenglong Mirror gi editor oiramba Kondin Liu Panmai na resource person oiki. Agent singna cheng kilo da lupa taruk tagi nipan fawba miyam da piri ba cheng asisu chabada hautaba phattaba cheng ni haina phungdok nakhi. Amaromda National Food Security Act Consumer Welfare Forum koba ma semduna ek asigi makhada phangpham thokpa chakthung chapcha na miyam da phanganna bogona gani hairi.